rishile na kumperisa hinkwako lama nga kona la vulavulaka hi Big Capital. So guys, ka video leyiwani na ta mi kombisa tindlela tinharhu leti market wu fambaka hi yona. So hi na tindlela ta yi 3 guys, tindlela tinharhu, 3 hi Xiputukezi. So market u ya henhla u tlhela u ya hansi na ku ya masayitini. So 1 2 3. So mara hina loko hi trader hi langisa ngopfu ka leyi na leyi. So leyiwani hi veka box ntsena and then hi hambana na yona because market a wu le ku fambeni, so market u ya masayitini. So market yeleyo yi komba ku a va se dizi tirha swa ku ya henhla kumbe hansi. So leswi swi endlaku u huma ka yona. Okay, so loko maka structure guys, loko maka structure a mafambele ya market, ni mi tsalele swona hi Xiputukezi lawani. So this is higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Wena u ta yi dyondza hi Xiputukezi, ni ku tsalele swona hi Xiputukezi. So ku humelela yini guys, loko market u famba u ya henhla u tlhela u vuya u tlhela u ya henhla, loko u dlaya point leyi hi vitana ku i break of structure, hi vitana ku i dlayini va ri hi Xiputukezi stratura, i dlaye structure lawani. So loko i dlaye structure hi ta levula leyi ku ini break of structure. This is a break of structure. So i dlaye a structura la structure hi Xiputukezi guys, mi ta ni correcta hi Xiputukezi. So leswi humelelaka loko hi ta ku dlaya i ya henhla and then i vuya, loko i vuya i tlhela i dlaya point leyi la henhla hi vuta ku rini, it's another break of structure. So i dlaye structure futhi. So i tlhela i dlayini i dlaya structure. So njalo njalo guys. So market u famba hi ndlela yaleyo and then loko vuya la ka site leri, loko market u ya hansi u ya henhla u ya hansi u dlaya point leyi hi vitana ku rini i break of structure. So i tlhela ya henhla i tlhela ya hansi hi vitana ku rini i break of structure. So no la ta mi komba ku ntsena ku market u famba kanjhani lana guys, no la ta mi komba ku market u famba kanjhani and then ta tlhela mi komba ku hi swi endlisa ku yini. No la ta mi komba ku market u famba njhani and then u tlhela u ya henhla, loko u vuya u dlaya hi rini i break of structure. So market u ta tshama kha u endla yini, u kha u endla sweswo. Wena leswi fanele u xi endla i ku swi lava u swi tiva ku okay structure xi makiwa njhani, structure xi makiwa njhani. So lano la ta mi komba ntsena, na ta mi komba ka market real, in real market I'm still gonna show you ku ri market u maka kanjhani. So lano la ta mi komba ntsena ku hi endlisa ku yini. So ta tlhela u vona ku okay leyini i break of structure. Why leyi ku ri break of structure? Because market u sukile u ta dlaya point leyi la hansi la. So hi vitana ku break of structure. So ni ta komba ku loko hi ri ku yi endleni hi endla njhani. Okay, wa ni cheka la ku na swin'wana swi lavaku na xikwini. Okay, yes, the highlighter. So u ta vela ku okay u ta endla so. So just ku komba ku okay this is market u famba so that u nga rivali, u swi vona ku okay market u le ku fambeni hi ndlela leyi. Okay, so market u famba so guys, ni ta tlhela ni repeat futhi, leyi i ya henhla market u ya hansi, leyi a yi trade a yi tshika. Loko market u ya masayitini a wu tshika. So loko market u ya henhla u vuya u ya hansi, so u tlhela u vuya u dlaya a point leyi u ya henhla u tlhela u vuya u tlhela u ya henhla u tlhela u vuya. So hi famba hi kha hi maka ku okay this is a break of structure, this is a break of structure, na la one same thing, break of structure. Hi yimela market u vuya henhla and then hi xavisa la ka demand u ya henhla u ya hansi u tlhela u ya henhla hi xavisa la ka demand u tlhela ya hansi, njalo njalo guys, njalo njalo. So swi lava swi tiva ku market u famba hi ndlela yaleyo. So ka video leyiwani ni mi komba ntsena ku ku na trade wa maparta. Trade wa maparta ya ku sungula market u ya henhla, ya vumbirhi market u ya hansi and then ku na leyi ya ku famba hi masayiti. So a ni la tatela swilo guys, ni lava ku u tlhela u yi funda kahle video leyi u swi tiva ku okay ku na ni ku tsalele swona hi Xiputukezi laha, ni ku tsalele swona hi Xiputukezi guys, ni ku tsalele swona hi Xiputukezi u ta kota ku swona ni susa leswi u ta kota swona. So alta marge alta
alta manje alta mtanrivalela because xiputukezi a ni xi tivi. So u ta swi vona wena ni ku tsalela xiputukezi ni tlhela ni ku komba swa ku leyi tendency ya di alta and then tendency ya di queda a ni tivi kumbe ni vule swona. So i ya hansi guys. So lawa i market ya treasury. So ka video leyi landzelaka ni ta ku komba ku ri leyi hi trader kanjhani, ni tlhela ni va ni ku komba swa ku leyi hi trader kanjhani, ni tlhela ni va ni ku komba swa ku leyi wa yi tshika leyi u yi avoida kanjhani, u maka kanjhani. Ni ta ku komba yo ka straight ka market real, na leyi ni ta ku komba yo straight ka market real, na leyi ni ta ku komba ka market real. So ni kombela ku a video leyi u yi tlanga and then u nga tlanga hi ku swi tsala swilo leswaku okay market u ya hansi u ya henhla, u ya hansi u ya henhla, hi vula ku leyi break of structure, u ya henhla u ya hansi leyi break of structure. So u nga tlanga hi ku swi endla, maybe u swi tsala ka buku kumbe u swi practice ka MetaTrader ya wena. Loko u na computer u swi tsala hansi, loko u nga na yona computer dori hambi u tirhisa a lexa kona a buku, u kuma buku ya nyuwani u ti fakela u ti tsalela wena swa ku okay market u famba so, market u famba so. Hambi u swi tsala swa ku okay ku na treasury a tindlela leti market u fambaka yona wavo, just ku wena u ti tsundzuxa swa ku okay u nga swi rivali swilo leswi, just ku u ti tsundzuxa wena swa ku swilo leswi u nga swi rivali. So this is the basic guys. La hi xilungu va ri it's a summary, no swi komisa ni ku komba ku okay market u famba hi tindlela tinharhu. A wu nge kumi market u famba hi ndlela yin'wana, hi yona leyi u ya henhla u ya hansi kumbe u ya masayitini. I treasury wa leswa kona. So swi lava u swi tiva guys, ni kombela ku swilo leswi u swi buka kahle, u nga swi jahi, u ti kombe u swi tsala kahle ku okay market u ya henhla u ya hansi u ya henhla u dlaya a point leli, u tlhela u ya hansi u ya henhla u dlaya point leli. So na ta komba kahle ka market real guys. So please ni kombe ku cheka video leyiwani and then ta mi endlela yin'wana ni ku komba parta lela, se ni tlhela ni ku komba na parta leyi loko save ya la hansi ni ku komba ku hi trader njhani, ku hi ta kota ku ya henhla u maka njhani, leyi ya hansi demand ya wena u ya henhla njalo guys. So ta komba na laha ni ta komba ku market u ya henhla u khuphuka, u ya henhla u khuphuka, u ta lana u ya hansi njalo guys. Ni ta komba so laha no la just ku komba ku okay market u famba hi tindlela ta treasury wa tona guys, you can see.